Yesu be idon hang ni man kami man mani yami kadau bangim kalong man mani yami bukan ram idon hang ni kayeng mani kan ran raiti ha kadun hutam ko chong ni kayeng mani ke balatai na du snam dai spa san da kilong dien kijongi ki missionary benang kong jong kabalang shani sabo rekasi kijongi kita sabaturian haru enta mani kana dengi kani ke duan ke depan ya kani ke jakang ke ba I pendan kam kan rat apa kinya ke kriam ya ki jaka syong ki ba mengi syong ya ki kan ro barok sodong kan rat ngai u eme ban pen pau yang yo ma yang ya kitu ki spas nam balada ki spas nam balada tam kan ran ngai u eme nam ta kan ni ko kleba bat ngi terwa kan ran ha ke buruk ko chong bi ya angi wei pei wei badan ha ne po ajia pilgrim ko chong ni man ke khu ko ro ngi kan ran ka ni yeng mani bagi beskam ka jingai in na roi ka jingi in shirham ma ka jing mani play ka jingi haji shakri ya balang ka buruk ko chong ni kan ran ajai ki shabram kan ran ka ni ka po khleban ha ba mangiru ni sim ya galan apa jesuk iradi kan ran ngai ngu imi kan ran ta ka ni ka sakamen jo jigala won ka bangi daya don ko jimani sakamen man parami sista bagian hon bagi bagi bersama ki second time ken hiram aman mani banya peloy ni sakamen ka bangi ki ba kuba kasan atau menit syong masang pla na ta pada hadingata intriyo ajigal hu ni penuai ta samja si puang ni keleman puson ya ki mati jong kilong dien isangu ya ki pada sabatran isangu ya pada selesian isangu ya ki missionary baro ki bala ai gi ya kecingnya Katolik hagadi gari kasi gari ke jong jong tuai ba kini baro ke kinang la pisirham ya kedulur ke mensi ke jong jong I should make a bora bajing pendan bora ngira kikti man mani ya gerteng bakho chong me I should make a bora bajing pendan bora ngira kikti dan kam sakamen jigala won wan chadi cheduan hale segesti ini ra ila kikti jungi ko hemet ko para bine ini ra kikti ki jungi kum kata ka jik pendem ka jungi ha play bangi mlong ek ma jong play tra ken ran ni I should make a bora bajing pendem bora ban mani ya kerteng bakho jong me ni I should make a bora bajing pendan bora ngira kikti ban mani ya kerteng bakho jong me melong bakha mele ki kampa bakra dan shoken komami dan shoken komami melong bakra mele
bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya gerteng bakho jom me ngi ashme kaburam bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya gerteng bakho jom me melong bakrao mene ki kamba bakrao amdan shuken komami amdan shuken komami melong bakrao mene ki kamba bakrao amdan shuken komami ni ashme kaburam bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya kerteng bakho jong me ni ashme kaburam bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya kerteng bakho jong me melong bakrao mene ki kamba bakrao amdan shuken komami melong bakrao amdan shuken komami amdan shuken komami melong bakrao mene ki kamba bakrao amdan shuken komami ya ashme kaburam bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya gerteng bakho jong me ni ashme kaburam bajing pendan buram ngira kiti ban mani ya gerteng bakho jong me men ko para bi ya kini kini man kita nak ma jong tra jisu utra jisu play jongi uba itam kamen sim jongi ko bangida na kini yeng kho yeng kentam kini ke yeng mani ke ba ki fata jaman kila pelong mas kali ke jaka ke pekerpang adu kata-kata tus ngoi ke jing don jong tra jisu hapo kini ke yeng mani tus ngoi ke jing don jong tra jisu hapo kini ke jaka kalong kapakhut, kini kejaga kalong kapakentang ado kata-kata. Kumangilawan na lagi jong ki yeng kisem. Kumangilawan lagi jong ki yeng kisem nila iya lagi kam kijam kada kalong bani kendu yo tra Jesu. Ngila pelot ya kapor ke jongi kada kalong bagin yo ma ni kejing iya jong tra Jesu. Om bang isuan ban pelot yang kini kepor. Kuhemen ko para biye ko bang itip o unius nem bakirpang. Bat mentang ngi kan selai no, unius nem o selai no. Ni IT ko tra Jesu ya paro ki ramba balang. Ya kinong tray balang. Ya kilong kimi, ya kilong kapa. Ya kikon samlang. Ni IT ni ko tra Jesu. Bangin long ki beri pasir. Batia je me
Lesidon putra Yesus ha kajing ya yunti ke jong ni. Idon kita kajing bambiang putra Yesus. Ngipe ikiwe putra Yesus. Ngipe ikajing snew ke jong kiwe putra Yesus. Iku aba mensat ya ke parish ke jong iwe piwe. Ngai ti Father Ambrose, Father Michelman. Ngai ti abaro putra Yesus kita jong ke parish ke jong putra Yesus. Ikuwa putra Yesus bamen sajing iwe piwe putra Yesus kita menginong kita bet banong kita kisedan ki jongbe banong kita kitong terai ki pasirehen ki bakhod bamdan genu ka jigwet ka jingwa ni IT hame putra Yesus be kenang ba ngindami na gini ki jangta nginong ubriyo ni ka bari bathama putra Yesus ai ba ka jingwan ka jongi putra Yesus haken ni kasni kan pentamaya baro kibang yeng long sem kibang ilawan rong ilawan jemo kibang jengai na sakramen kibang padan genu nu jing tebet kutra Yesus ko baro kilong yeng long sem kutra Yesus bakan don kita jing pentamai bakin yomani kita jing ye ke jomi bakan ta jing kemen ke jomi kan songsa hakitu ki kisem kutra Yesus nim ko atang mangi kutra Yesus ban kalai ke jing ye Hengi kuat miki putra Yesus. Im kuat tambah mami putra Yesus mengker kuye ni. Im kuat putra Yesus mengker kuye baru gilong yang sem. Ban ma putra Yesus iki pop kisang kiba kila le putra Yesus. Bentamai iki putra Yesus. Sa iki putra Yesus. Yesus bagi senang berdoa ke jomwe. Dosa yang ni Yesus, dosa yang ni, dosa yang ni, dosa yang ni Yesus. Bentamai Yesus, bentamai Yesus, bentamai Yesus, bentamai Yesus,
kita kan ba inang ya rawai kan ba ini yu yan na marui piwan suki pikta an ra ya sagamen pikta ya Yesu aro chi me de bu wan para jing temu kita Yesu dan tapat bahai dan ya bisa kasong dengan ada dua pengkot tapada ya pada buat ilah masih tapi coba sini jumlah
Jepang halaman gereja Indonesia, Jepang habya nyun, habya mahai, manubor, habya beri yang si tersak, habya beri bagus, berkurang bergambar, pamam sudah. Doa kita bersama dengan Yesus, kita berdoa Tuhan, baca penting orang yang baik. Doa yang kita berdoa Tuhan, 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 lagi bersama barang. Doa yang kita ibarat bermong itu, kibrio, kibang long kiosyun, doa. Jadi tangan dalam tuai nak kubi di beliau. Tuai dapat bertuai berlangsung. Tuai kira dok jogi, siswa jogi, kira bak malak jogi, istri terlalu jogi, kira berlangsung jogi bau. Tuai nama berpi, layo makta bisu. Lambang musibah, bagian yang penting sekian, hati Yesus. Oh bentuk tiada Yesus, ya Roh Yesus, ya Roh boleh kepa, ya Roh boleh kupun, ya Roh boleh bersih kupun. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang penting berjam Yesus dalam perasaan ini, yang sekali ini rasanya. Sedang dicari alasan sifat inovasi baru itu baik. Kejiwaan buat Yesus ini penting. Doa ini, Berdoa berikan kami Kubangun Abu Sirni Masyoi Selir Amin. Terima kasih. Siswa Tuhan